Yeah, bus arrangements. Okay. Yani ayalolo for akwa di. Opemsuo. Nyankopon adma. Eda kwasiada. So far so very good no. There were 7 points I did buses in the beginning. 7. Okay. Ayalolo bus back on. Okay. Sa a bus course no bus no was increase it. But for now 7. Okay. And me be board better bus na no. Okay. My body telephone number. My boy be cry the bus in the Bigina. And as you cross a bus in the bigina. Okay. Yes, Ramo. Said you got a quiet pepe. O fini pa kona send usika man no buku seat. Okay. And ya fini we na ye kono. Na one person tina wujina ho. Pe who near for there be yes Ramo. Mama yen ko support team na kan maka. Yen ko me say do so boss for no. As a park no so ma yen nyina bonti yen park no nsha. Yen twemo mo mesa conference be pon match no. Eloti quickly no. Yeah, bus number 1 ebejina Obuasi. Sorry, say be there ni. Obuasi agin kwa na ubitribo. The bus number 1 ebejina Ebuakwa. Yes. Ebuakwa side by o za uchiremu yo. Oh yes, make sure. O se sanimu ha na o za Ebuakwa de. Ya botre. Me So don't know. Okay, we say all are different. Yeah, to yeah, na kwa do be fashion no pompe. Aha, oh, me nu aba na. But I go for to me Ebuakwa chen. Yo, be shima so. Ebejina Ebuakwa Achuma Mponua Bank na nimu ha. Okay. Achuma Mponua Bank. 06. I mean, Plaza ho. Ho na bus ni bejina. Okay. Ni pa na abada bus na no. Ya fa no kwabna sumani ni. Oni. Kwabna sumani. Aha, ti. Ona bejina Ebuakwa bus. Ebuakwa ona beda bus na no. Do na fence Kobi. Okay. This Kobi na beda bus na no e wo ho no. This Kobi telephone number near 0244 650 767 0244 650 767. Aha, what was that to Jesse? And I know me can want some money mic ni man mami. Say Kobi. Ono na beda Ebuakwa bus. Ebuakwa bus no. Ano. They say Ebuakwa. Na mom from Carrier Begina Ebuakwa ho. Nti Carrier ntensere sa kwan ni. Oh yira Carrier ntensere sa. Afi ho. Carrier. Udi fin Carrier ba. Udi fin Carrier be aferi. Okay. Na de behi akrofom. No aba be du mem. Okay. Se passe. Na obi fi nyina hini no ba. Omla. Romantic. Enti but say nyina hinya ntensere kwan. Wa yira me ba say nti awuta so. Wa to de to aso mama. Ti be duru. Obi kwa fi sunya ba obetimi abefa Ebuakwa de. Makro. Okay. Na Ebuakwa. Then ofa sunya kwan so a ye wo menhia wo ho. Ye wo kofrogua wo ho. Ye wo kropo ho. Afa na wo tabre akwa ntensere ne ho nunya. Munya momla na mafro. And o wi a enye ho nko a o obefa tano so fo so. So Ebuakwa car no ebefa tano so so. Afa esu ye boafo aba so fly. Okay. Na say. Na za wuchiremu a from Ebuakwa eba besi so fly. Omo bus no e ko se Kobi e na da on bus point of correction enye Ebuakwa nkwa do kan you say from sunyane ba nyina o na me ka sa kwan ne so ba nyina Sahwifo nyina mo ko do Ebuakwa e kwa na etu ba kokko sunya ba kokko ba bia ni enti mo fi sa kwa mi no so ba nyina mo de ni o se se ni mo enti o se se ni mo o take opposite that's unya dru o se se ni mo abo sa lolo ni o se se nko e na Achuma Mponua nko that's eni hwe ni me say o se opposite e na Achuma Mponua kan wa se mo a o de o wi a na ka che wi me be na police station wona na ebuburu no a na me say o se eni Achuma Mponua eni hwe ni mo ana na wo jimi kasa na kasa me ni o me bisa edu kasa ba me kasa bia kasa boy announcement me ama announcement dey mzo question kwame se me chirem okay chirem me o se sa chi ona me fa o nti me chirem na ko yeden ona me yiri firo me yiri firo Ebuakwa nti atiatu enye be hia o aha it is said make can say Kobi number is 0244 650 767 and the friend okay friend say Kobi now ne discussion be on the book your seat atana dana e edu fide ko ya book seat na yenko but e ho bus dey 2 time ben bus 9 o'clock this yo atakra 10:30 na nani akire ebe so fly by 11 near the next Obuasi yeko 11 yes enti ya chewo friends Ebuakwa kwan 10 o'clock na 10:30 yes ye ma atiefo nti asese bus na ejina Ebuakwa no 11 na 2 11 pepe na 2 but into Ebuakwa 11 no Ebuakwa be fe Ebuakwa 10:30 okay na abata no so na eba su Ebuakwa krakra nti by 11 o'clock na ye 2 so fly
away bus near yes this be obi owo kokwi anase santase also be dwan na se peko ye kire de na se no kokora so pepe na tie bus number 2 eko Kenya ase ebrem na bosore Kenya ase ebrem na bosore hona second ayi so ye de those area no horinya obia ere kwa frubi na ho so nipa oda no sa bus no me ba o Kenya ase ebrem na bosore bus no be jiran mon frère me de no mane batudwa e only that one be da anu obe chese ye kwa enti wo ape wo that area na person join the bus me so quickly read the friend one say omo no moti area ho elo mu ni be crop pot ya bus gina bit ma bia me bakoma I mean departure point na edua na amwa omo te me de no mane tudwa quickly you pick the number o friend na one the best person na bit ma yes yantoa Kenya ase ebrem sa side wo nyina omo so bus thank you ti why na dan no so ano ni pa oda no e friend Yao Samson yes no what they sin bibia Samson that's all in the story no what they see ono so yes Samson biara no what they no what you we ba bro mu die ti ono so the number near 0558 154 159 0558 154 159 it is what is that area Kwabre area ma Mr. Freno na subuku u sit bibia kama o sanis kana ye 61 ko ye ne in and out plus take it o so buy don't carry oh me very sorry o ko and no bani will take it in your sister Ghana service. Oh, okay. Oko, Oba, and will take it in your sister Ghana. And so I will draw. And also could be a friend, Chama, you can't I am by Yabedru, and to do your day, they take it to know. I'm about to take it to a bus, Limu, as I must form. Because I will see from now, Kwame Eugene from Oma, Obajibi, or no more, Obaji take it to me. Obaji me example. Obajibi, minimum, Kwame Baji take it. Mejama, Obaji da kwache. Ebla no nim so immediate accreditation. Obajibi. Enti ye chelo obu a Kwame Eugene me from Obajibi. Na me from bus ni bi konzo e. Ebe US form. How from bus ni bi konzo. Me from bus ni bi ko e. Any day any problem. Eze me nya tua system dia me osam jinte. Na make say Kwame e. The enti e chem me pese chem mo from bus ni bi. Nya do gina am say, isi am tia yi. Na me ka say papa ma send me tafo kwan so de ebesi. Na ma send dia mo. Na me be fu bia. I was me give me ticket. Any me wa accreditation because of ticket. O tu esika de abaju. Ma give me ticket. But they make can say yen ko sin conference supporters na omuja form no bi no. E dia wo take na for woni so. Na dia no crepa. Na dia the RGB na akofo woni so. Me say Sunday a festival. In the corner of Obuasi, a festival, a fashion near corner of Obuasi. Opemsuo. A fashion, near football game. You corner Lego me who say a fashion, near football. And a fashion that's more beefy dia or say a broso. Maybe a pepe. Okay. Young quarter third bus no begina. So I may say because of road constructions in Intino. You begina Uta police station ka crazy but one station ke to be shown send fast one. Ko ayi Bantma honana abiu run about na emphasis free Bantma dey run about before we do police station we sabon kunso on station bi ho eboko ka si yeah obe pepper bus police station anim ho na on stores bi ho te be bia mo stores anim ho no okay the one bus ni be gida on so the down no so no you follow PK Sapon oba Ashanti gina on deputy organizer oh okay regional deputy organizer PK Sapon no on so be down on so no money 0244 067 072 0244 067 072 and also from Crowfromu chese abo hu kono no ma francho so am mazi makru pole chairman so ko pole jai body mate I would say all coach na me chere French mi ja be di mate enti Matthew they was from Tafo akosi mampontre ho nyina no emra so ame o chairman wo de me nyese adwuma no wa ya awie ba me ka se me choko am exina bass ne kono na bo ne ye de we want to cushion our supporters and our boss yen kono once and yen kono twice ye kono bebrebe nti at least Tafo de na see 4 months bi kra ye ma omuru ye ma ye wuru I made the response be ba no e be me ka say e pa be 20 if you say ehwe no aba bedura the next time they be more bus all the mitchire we once I can traffic was because economy into traffic was but do them some ye nyina for now swami okay baby action na police station anymore na ti ma mo fit Tafo jamase for na mo okay o mo kwale say ya no mo bus ba mampo ka ho
so omo no ebi wo hom de on bass ba ebi wo so on pese obefru yi so ati ase nti mampon jamase aguna eba kuna eba nkwanta besi ntonso aboaso mamponte unza meboboye ode so how na otie me gas me ko challenge bi mebobo ne say ode ana afa micro kwan so a emphasize from bo ho ko de bo ho bebe okay but na so ba bejo ne bi ya se wo ko no ba and we take it 60 Ghana cities wow until you send it 61 yep do send 61 and no anti mabobo me nwa pick upon so normal so aba ba ko so be gina ejo so me di pa konde ma tuju na wa friend no wa che ba bi property ya kan bas ni so be de so ejo so wo ko se ya abankro ho wonwe any ase ni pon so wo se so kwa so ni those area omu nyina mu yamamla ya fifa ba ni mu sa be si tech junction na je se ya ni e kro no nti ejo so de nso ne last stop ya tech junction so nso last stop ya tech junction if that's for so to be kan kuma ma be kan mi akọ boduma se raso omo nyina aka ho what do you make dana on na mejo adwuma okay enti omo so no ba hanam ba oda no so e fe no Emmanuel Ankra enti ono so na mane 0533 877 469 0533 877 469 enti ajuso for so no omo so okay yeah, bass number 5 so be na atonsu blue way janse wa janse won ma enti omo so that area holding you Opemsuo ekosi abrankasi nyina no momla na mo nyam fo amienko no so ne woda no we do pemu na kasa TK Donko Thomas Donko okay regional Ashanti Regional Circus Council organizer ono eso na that bass na no okay enti Donko so ana mani 0240 61 61 62 62 65 0240 61 62 65 don't so na eda eno so ano say na maka no fenamba na oni na ide oni na lazy app what to sika na afi wa kire o tama mo betu be ba se meja na da ba se ko de ka say be gina atoto blue agent hon ma hona e be gina na fi obi aba na ba be da ba be fro bus number 6 e be gina kejetia hello FM anim pa hope ka me unya fu ya mi na wo he me ma hello FM anim hope ona bus number 6 na be gina okay papa for both sensors Alex J ono so na ebeda ano Alex J yes Alex J ona ebeda ano ono so number na 0242 12 00 55 0242 12 00 55 nti mo so adum sese how the chroma kasa nti e fa we ma be si bant ma be si gira na ba na na sese bom kwa okay that's no so e ko nti number 7 bus no ebe gina stadium se ba footballing ayidia activities dia eje ni say stadium dey on the center on the ball na there was like a 40 our meeting was stadium inside the secretary now I no Prince Frimpong ono ne so na beda bus no so ano to be fair Prince Frimpong 0541 771 180 0541 771 180 kwame adwuma ya dey ya di no eno no e fa bus so no eno no nti so abekọ bia ye so frɛ e wo so obi akra kɔ bi etwa so obi ai dey ekɔ bi enti mo nyina obi ankɔkɔ dwene ne ye nkɔ se na me kan me say na lerigu for no o ma sete I mean the tone o ma sete very high enti ye nkɔ den nkɔ support this time round so ya sorry activate virtual city challenge yes ya reactivate virtual city challenge ya reactivate enti esemo pa say momwa especially yan no mo abuche no okay won so apeto to take it Opemsuo what you are framing what my friend kwa mi ugin wa hase na ya to take it ni ade ni ache e dey am support some mama ba obi on ma what me yan the keska and as want me kwa yan keska but what your boss area wa e beto ni acha masafo no wa ba be ya be hwe match the virtual city challenge no number na ye dey tuju no enie okay number near 0549 765 842 0549 765 842 842 and the momo number momo dey no eh
Asante Kotoko Sporting Club Limited. Okay. So who be identify ba. Asante Kotoko Sporting Club Limited. Okay. Nti obo ayina friends obo reference number na dey be banti reference ko udi di susu ya we bo ani afrani adawase. Okay. We are buchi ni na ta udo send ya. Opa screenshot na fa send me. We send me a we bo apaso amana efe. Wa apaso to take it bia susu ma ye no. Wa to take it susu ma ye a. From me line no 0248 49 08 26 0248 48 now number 49 490826 Alexander Menu 0248 490826 now afraid now they are chairman person me talk 10 tickets 10 tickets 200 Ghana o Ghana akro betima ato bia am I wa bo cheso person to ma ya ni be so ho papepe mo me moa na penkra kwase wa na ne komubu say this season kwame some me hwe a team na ya build na na ya bo match no o hwe ekiro na Kamara na dago right back no Lord Amwa left back Ismat 4 and 5 no Ablo and Samba sa uni mo ana so uni Kotoko player ka che say we mu omo first season here on by kwa be 2 months now you will never believe it what I say uni ni kra because na sane no wo ho na goalkeeper ntimi agya ne pole no ma pass na atra what in the 9 ma pass na atra na nya debut asema okay ordinary 9 na nya 9 order ma pass nisa wo what in to Bob e ma tra center line and you say pass ni bia what in initiate counter attack 2 times or 3 times but what in the nane ball no a na ni pele musa ko tini place pepepe wo ma no suru e nam fom enta se ni adwa pepepe what I say na Peter kama ni nyehu na wo na hu bi na mahuru wo hu bi ba bi Peter mi do aka mun nam tenten no ha nkra bo ne no nam tenten no ha na mun ni mpanimfo yi ye bo fom na mu ani ye bo fom na mu ani abeta mo se de ye se mo ma mi onya bo mo na keeper mi ne wo de mi ne onya damfo ye wi an ma hia wo bra I am telling you sir team no jane na so me se me mpa me bo say ke bo first one be wi no na ke ho ayi hu